UMLA jong kamau plang constituency uba sentar kelas sun ula klatno menta kejanmit ke syubhau tarik ubnai September 2024 hakapor kumbasan baje janmit AA kat kum bayo jengtip uba SK sun ula klat hadin shitayo ba kejingpang kalaban yau une UMLA ula klatno hakarta ke bahndru puar hayingsa jongu une unong mi khmat pajba uday bajob kumu kertong shimet na kamau plang constituency bat hadin pan upanyaso ilade bat ka party United Democratic Party.